nsizweni ngisho ngambiza embizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku Dumane ya dumezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini Dumane ya dumezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi Hila pushi IA dictivity mas mutela kinto engathaheki vele osehlulekile ulokethu uthwele mele wenza show wayisusuza imela kudlula ukhehlelezi kushawa amakhwela role model yabantu abaningi kodwa bathi uthwele sebenqena ukuzehlisa evusa indaba zabantu ukhuluma manga show noma ngabe lempilo uyayifisa sihlahla somdlele nondela mzimba mbethe inhliziyo zamadoda zibovu thengi i8 bathi ngiyafosa ngibuye nejiweko livuka nje bovu Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi banomona ngoba manje into zami zikhanya kwenkanyezi Dr. Khehlelezi banomona ngoba manje into zami zikhanya kwenkanyezi Dumane ya dumezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini Dumane ya dumezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini Dumane ya dumezizweni isihlahla somdlele nondlela mzimba Yeah, womuntu othi imali yokuthwala kungani ungenayo ngoba unolwazi umuntu ophumelelayo ngizothuthuthela ngoba nakhe khuluma isizulu i-dictionary indaba didumbe ubala phansi ukuthi bayamngabaza njalo wona ngiyazi ngisazophalaza phethi i8 vroom ithi vroom phethi jiwekini vroom ithi vroom lezi nje lokhu nzenza zona ilum zinto ziyabheda amakhosi awavuma Khehlelezi uzuba futhe ngedum siyakokotha njalo lezi nje ilum lezi nje lokhu nzenza zona ilum zinto ziyabheda amakhosi awavuma Khehlelezi uzuba futhe ngedum siyakokotha njalo lezi nje ilum Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini Dumane ya dumezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonka kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini Dr. Khehlelezi Danke. Ciao.
Let me pause it out.